Oke guys, balik lagi dengan saya Rival Azhar di channel Sunda Mecak. Kali ini kita bakal membuat video reaction kembali ya guys ya. Reaction yang ada di TikTok ya. Kalau kalian punya video-video lucu atau video yang unik di TikTok, boleh kalian add TikTok saya ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke videonya ya guys ya. Tìm thòng cái cầuเครื่องครับน้อง Ini makanan ini guys, makanan mentah ya guys ya. ทุกตัวครับทุกตัวบ่ต้องมา Makanan mentah guys. Kháng Bắc nào. Tìm thòng cái cầu. Okay. Are you okay? Okay. You can clap with me in the classroom. Okay. Cumi guys, cumi mentah. Okay. Rồi, cá chép to này mọi người ơi. Wow. Ai đăng ký đây? Rồi. Đây, toàn cá to. Makanan mentah guys. Ini di Thailand ya BTW, ininya lokasinya di Thailand ini guys. Bukan di Indonesia ya, di Thailand. Rồi, nhảy rồi. Bắn vào mắt rồi. Dùng đi mọi người. Kalau kalian berani bisa coba ya guys ya. Makanan mentah kayak gini nih. Đây chủ tiếp cắt cơn con to này mọi người này. Mời tất cả mọi người nhá. Mời nhá, anh em cắt cơn đây. Ngon chưa? Chủ đầu cắt cơn đi. Cắt cơn nào. Rồi, mời cả nhà nhá, mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Này ra đây đâu? Ra một con bé giờ này ơi. Tình con cái em nó mặc trước cho em này. Ôi, cao một đứa hả? Cao rô đó. Rồi. Ôi, berenyit Người bảo guys. luôn anh em đây này. Bác Vĩnh nhìn chưa? Này anh cái mặt ớt. Ôi rồi. Em sữa anh nằm đây. Cái tay là quá căng. Berenyit ya guys ya. Tapi biasanya kalau makan-makan kayak gini tuh biasanya pakai ini guys, pakai minuman keras. Jadi biar ngehilangin bau anyirnya itu biasanya sih. Belum mencoba. Tapi biasanya pakai minuman kamar guys. มื้อนี้ก็ส้มตำพี่น้องเอ้ยยามหนาวๆพี่น้องเคยกินนะครับพี่น้องผู้ใดบ่กินก็บ่ว่ากันนะครับพี่น้องกะบ่อยากไต่ที่ได้มันหนาวพี่น้องโตพอดีใส่งามๆเลยนี่ครับพอดีคำเลยพี่น้องมาแซ่บๆน้องกันก็เบาแดงโลดบนนี้ครับ Guyup guys. Hiểu nông là lúc รู้สึกว่าน้องจะหิวนมนะเนี่ย เดี๋ยวนะลูกอยากดูลูกพ่ออยากดูอันนี้นึกว่าพ่อเอาไปให้พ่อดูโอ้ไม่เหงาหรอกค่ะเดี๋ยวก็ลงมากันไม่เหงาแล้วเนาะ Baksonya mantap guys.
Minyak kenyal ya guys ya. Tuh guys, baksonya. Makan apa ini, Bang? Cubung. Kecubung, guys. Jadi pakai nasi dia, guys. Sama kayaknya ya guys ya, ini Indonesia sama Thailand lidahnya pasti sama, makanannya nggak beda jauh. Ikan ya guys ya, ikannya besar-besar guys. Tuh guys, dagingnya kenyal. Ayam. Mantap guys, sambalnya kayaknya enak guys, sambal mentah. Kecil. Wow. Hai guys. Là hộp phô này. Lah. Thailand ya guys ya. Tai sapi guys. Anh chiết vào. Rồi đi vào hộ chiết ở đâu ơi. Tuh guys. Wow. Gelo. Bạn đặt chế đạo Puchipi vậy. Đây chơi gì? Chơi nhà chị nè. Aku sốt nih. Padahal ini kan kotoran ya guys ya. Kalau di kita kalau kurban juga udah dibuangin ke sawah, ke kali guys. Từ từ lụa tiền. Không tưởng không? Sáu anh. Đây. Kita masih beruntung guys ya tinggal di Konoha. Anh cái suối không? Này. Anh phải mang suối ra coi. Chạm ấy. Bình đâu không? Lụa này bang. Oh, tai ini guys, tai sapi kayaknya guys ya. Makan tai sapi dia nih. Nó gimana? Sapi. Kalau Ya, tak. Ada kering udah bang. Tuh ya. Oh, kecil.
lebih sekali dari itu sekali. Kan banyak ini guys bakteri ya guys. Sang dit dulu. Saya bang kena hộp. Jadi ini aja makan tai kuda masuk rumah sakit dia. Tapi đừng hơi á, đừng hơi. Ôi, đừng có tưởng con chứ. Đừng về đi thô chiến. Wow, good. Một cái bàn bột xanh này. Một đôi cho từng hơi mà. Đôi khi đẹp mất. Dimasak gelo. Beneran dimasak ya guys. Makanan tai sapi nih. Harus nguy bang. Đừng có tưởng ai chân ngon rồi. Một sạch. Ditutup guys, ditutup. Oh, vậy. Jadi Tutup nó bang dah. Hai chân nó vùng. Oh, dah ni bang. Terceluk bang. Anjing, kayak panasan. Sài Gòn, chết. Oh, tenang. Dikobok anjing. Tih bang, pelai. Oh, vô tắt cái bang. Oh, cái nó sập. Cái lụa nó thực đi cái lụa ấy. Cái đồng chết đó. Vừa này, oh, mặt hăng. Máu quá. Bàn. Nhiều bàn này. Airnya di ini guys, diperas kayak saripati. Ceng saya sop ah. Wah. Wah itu lagi bang. Ta cái kia. Cái kia itu buat này. Mặt nó thành chết. Đã chào. Berbatu. Ông bị chín. Ông đã chờ đâu mọi người. Đã chắc nhỉ. Đậu về thì đầu về tách rồi phải không? Warna itu Warna mai daerah bom. Warna merenan. Wah, tai sapi. Idih anjing. Wah, tangannya. Chán đấy không? Bỏ lọ như thế này. Mồm vậy vách chân màn để tích bàn này. Đây rồi. Đâu. Nanti kalau Idul Adha, tai-tainya jangan dibuang ya. Buat kayak gini nih. Là nó to này. Này. Nó đào một mặt một eo rồi. Kuat sih guys, kuat guys. Lihatnya guys, makanan viral. Ini sekedar konten apa emang di sana dimakan ya guys ya? Wah, chuyện nào bố. Đầu tích chia rồi bố.
Oke guys ya, thank you yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komennya, oke? Dukung terus channel Sunda Mecak dengan gua Rival Ajar Mutakin ya. Tunggu di konten-konten berikutnya. Bye.